Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza kuvuga ngo Allahu akbar nyuma y'isengesho ry'itegeko. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Gutora takbira nyuma y'amasengesho y'itegeko hano harimo ibice. Hari ibice biri mu bice byagenwe nka nyuma y'imisi ifitanye isano n'Eid nkuru. Muri ya misi ikurikirana n'isengesho ry'Eid nkuru, iyi ngiyi iyo minsi itatu yo ibingibi ni sunna ishimangiye kuva ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama. Hanyuma takbira mu yindi minsi itari iyi ngiyi mu masengesho asanzwe y'itegeko, mu yindi minsi iyi ngiyi nayo yagiye igaragara ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama muri hadithi za Ibn Abbas radiyallahu anhuma, avuga ko yamenyaga impera z'isengesho ry'intumwa y'Imana hamwe na Aisha n'abandi yabimenyeraga kuri takbira. Aravuga ngo twabimenyeraga kuri takbira. Aha abamenyi bakagaragaza mu zindi riwaya ko takbira zabaga ari takbira eshatu. Intumwa y'Imana yatora assalam ikavuga iti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar mw'ijwi riranguruye. Bityo ibyiza bikaba ari ugukoresha izo ngizo eshatu, ariko ibyiza kurushaho nuko abamenyi bagaragaza ko izo takbira zivugwa ahangaha ari azkari muri rusange, hanyuma hakajyaho umwihariko wa takbir kubera subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar inshuro 33 zivugwa muri hadithi zigaragaza kwibuka no gusingiza Imana kwa nyuma y'isengesho. Bityo uwatora takbira ibyiza no gutora eshatu, atoye imwe nabyo ntacyo byari bitwaye, ariko sibyo byiza. Hanyuma ibyiza kurushaho ni ukuvuga azkari muri rusange, aho atangira avuga astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, kugera ku mpera y'ayo azkar avugwa aho ngaho. Wallahu a'lam.